njengotshumayelo. Surround yourself nezwi lenkosi njengoba ufasting. Akwazi phela ukuthi nje angidli kodwa futhi awuthandazi awufundisi khulumani prophet. Thank you. Akwazi ukuthi you are on fasting, you are not eating food but you are not even eating spiritual. Remember, is fasting and prayer is not fasting. Okushuthi ayiphelele inkonzo yokuzila ukudla uma ungathandazi. Solithuba phela lokuthandaza. Ingakho ngithe indlu yenkosi lemfanele ivulwe the whole week. Ofuna ukuzokhuleka ongenathubo semsebenzini azothandaza. Ofuna ithuba lokuthi ngelunch azokhulekezela. Ofuna ithuba lokuqala lapha before emsebenzini aqale la azothandaza. Mama ufika lapha ekhaya awunaso nespace sokuthandaza. Yebo sathi uthi baba wethu onamandla ifika ingane uthi mbamba mama. Uyafika nobaba wakho lo ngakholwa mawubuya nje usathi ufuna ukukhuleka mama kudliwa la ekhaya. Awunasikhathi sokuthandaza. And it's not a fasting if you are not praying bazalwane. It's fasting and prayer. Uverse 1 tweko. Verse 15. Yeah. Blow the trumpet in Zion. Sanctify a fast. Shayani icilonge siyoningcwelisi ifasting yenu. Call a solemn assembly. Solemn assembly, yeah. Gather the people. Oqana abantu. Sanctify the congregation. Ngcwelisani ibandla njengoba ngenza nje. Assemble the elders. Oqana ama-elder noma i-leadership. Uyinkinga nje ukuyi-leadership umfundisi fastile awufastile wena. Kodwa umfundisi wase-HOD kodwa sifastile awufastile wena. Uthiwa gather the elders, i-leadership le. Gather the children. Ngisho iy'ngane ziyangena ku-fasting. And those that suck the breast. Ngisho eyisancela ibele ziqoqeni. Let the bridegroom go forth of his chamber. Okuthiwa umkhwenyana akaphume egumbini lakhe. And the bride out of her closet. Kanjalo nomakoti akaphume endaweni yakhe yokuzenza muhle. Verse 17. Let the priests, the minister of the Lord, Yeah. weep between the porch. Bese kuthiwa abefundisi abaye altare bayokhuleka. Babiza uJehova. Between the porch and the altar. And let them say, Yeah. spare thy people, O Lord, and give not thy. So verse number 1. Verse 17. Okay, jump to 26. What's in 26? Ngifuna siphuthumele lapha ku 1 Corinthians 7. Verse 26. And ye shall eat in plenty. Lalelani. Uthi uNkulunkulu emva kwefasting ndizoba nenqwaba yokudla. Ndiyodla nisuthe. Yeah. And be satisfied. Nenele futhi. And praise the name of the Lord your God. Verse 1, Lord, and I will restore the years. What verse is that? Anyone? Yes, I will restore the years that the locust has eaten. 25. Okay, should select okay, read that verse. Verse 1 Corinthians 7. So Kulman, a bride and the bridegroom. Verse 25. And I will restore to you the years that the Lord. Emva kwefasting uthi uNkulunkulu ngizobuyisa iminyaka edliwe isikhonyana. After fasting there is a restoration that is coming to you bazalwane. But if you turn to the Lord with your heart, if you repent, kulezinto engekho right bazalwane. If you come out of the chamber as a man, if you come out of the closet as a woman, uthi uNkulunkulu, and I will restore the years that the locust has eaten. Ngiyawubuyisa iminyaka edliwe isikhonyana. Go to 1 Corinthians 7. Ake size laba kade bekhala ngama-chamber nama-closet. Siza ukuthi lithini izwi ngabaganene ngendaba ye-fasting. Asikakhulumi ke yakho mfana, sisakhuluma ngabaganene. Jesus. 1 Corinthians 7:1. Kazohlekani manje banomfana na. Manje banisasavelelwa Jesu nimendi. My God. Buza umoya ingcwele ukuthi wena umenzeni. My Jesus. Listen to 1 Corinthians 7. Read for me. Verse 1. Yeah. Now concerning the things whereof ye wrote unto me. Uthi uPaul ke maqonda nezinto enangibhalela ningibuza ngazo. Babebuza ngezindaba ezithile nezithinta abaganene. Njengoba nawe unembuzo siyayiphendula ke. It is good for a man not to touch a woman. Niyezwa lithi izwi bazalwane wegatsheni uyalizwa lithi izwi.
awuphinde ufunde 20 ungagijimi. It is what? It is good for a man Nakunalifunda le verse liseBhayibhelini basala. Uthi uPaul ave kukuhle endodeni ukuthi kanjani? not to touch a woman Ingamthinti umuntu wesifazane. Kuthiwa kuhle endodeni ukuthi ingamthinti. Okay, read on. nevertheless Nangu uDlamini ethi hawu uncimfelisi manje uDlami. Nimzile mina ngamzanga basala. Muze uPaul wayicabangani la. It is good for a man not to touch a woman. Lalela umuntu wesilisa umuntu omusha awuluzi lutho bangamthintanga umuntu wesifazane. You lose nothing. hallelujah Nikezwe nalento ekhulunywa ezweni ithiwa khona into ezoba sekhanda lakho uzosangana manga lawo amanga. Jesus Manga nje. uSathane lo suke efuna ukuthi wenze into eyiwrong ngokuthi akufaka idoctrine yasezweni engakholwa errong. amen Qhubeka. nevertheless Kuthiwa ke mfaka qhiliza ku right ukuthi ungamthinti wesifazane kodwa ke kuthiwa to avoid fornication ukavoid indaba yokuphinga akwenziwe njani? let every man Yeah. have his own wife Akube indoda nendoda iganwe. Kodwa ku right ukuthi indoda ingamthinti umuntu wesifazane. amen Qhubeka. and let every woman Ehhe. have her own husband Nosifazane akayiganele indoda yakhe. Qhubeka. let the husband render Sazoshuba Linda. Let the husband render unto the wife kuthiwa ke indoda inikeze umkayo ini due benevolence. benevolence Okushuthi ayimnikeze okumfanele. Okay? and likewise Kanjalo also the wife mabiko sakho. unto the husband Ngiyambona kumabiko uthi uyaliphikisa leli verse. Le verse lithi ku right ukuthi ungamthinti wesifazana akasadlala umabiko. Sedube keyboard. Kanti ninjani la isontweni bazalwane? Anithi mabika. It is good for a man it's good for not to touch a woman. to touch a woman Hayi keyboard make sure wesifazane mabika. Bengasho ukuthi it is good for a man not to touch the keyboard. Vumas. Bengasho isiginci bekusho wesifazane. Keep on reading. my God Like what? Let the woman and likewise also the wife kanjalo nowesifazane unto the husband akanikeze indoda yakhe okuyifanele. the wife had not power of her own body Ndezwa yini kuthiwa unkosikazi akasenawo amandla emzimbeni wakhe. Asenalo igunya. but the husband Kodwa umuntu onegunya emzimbeni wakhe sekubani umyeni wakhe. Qhubeka. and likewise Kanjalo futhi also the husband nendoda had not power ayinawo amandla of his own body emzimbeni wayo but the wife kodwa umkayo. Qhubeka. defraud ye not Nakho ke la ishuba khona. Nalana sendigama elithi defraud. Nalana sendigama elithi defraud. Niyabona ukuthi Amen. kunegama elithini lapha? Defraud. The word fraud. Fraud. Ningakhwabaniselani bekumele lisho kanjalo ngesizulu. yeah. And lizochaza ukuthi yini ukukhwabanisa mangcobo. Qhubeka. Defraud not elezulu iversion lithi ningancishani. Akusho ukuthi ini kodwa kuthiwa ningancishani. defraud ye not Nangethi umama imali, okay? Lithi defraud not each other. Ningancishani noma ningagebengani. Lizochaza ukuthi yini ukudefraudana. except it be with the consent Ngaphandle kokuthi nivumelene for a time ukuthi okwamanje ngoba for 3 weeks siya kwi fasting. that ye may give yourself Ukuze niyinikele ngaleso sikhathi to fasting and ukuthi prayer nikhuleke nizile ukudla. and come together again Nibuyeke futhi emva kwe fasting ngoba beniphumile kuma chamber na kuma closet. that Satan Lalela that Satan tempts ukuthi uSathana anganilingi not for your incontinency ngenxa ukuthi niyahluleka ukuzilawula. oh, Jesus. Okushuthi i dangerous ikhapule engasathandazi.
I-dangerous couple engasahlukani ngamagumbi chamber ne-closet. Uthiwa sifastile mama sobonana after 3 weeks. Uthiwa mani ngakwenzi lokho ngokuvumelana kuthi uSathane uzonilinga. Benilazela ivesi bazala? Kuthiwa ningadifraudani ngaphandle kokuvumelana ukuthi njengamanje 3 weeks lamini siyobonana after 3 weeks. Njengamanje siyafasta. Kahle uthabethe. Kuthiwa uma ungakwenzi ngokuvumelana ukhwabanisile. Ngoba lithi indoda ayisenamandla emzimbeni wayo, nowesifazana akasenamandla emzimbeni wakhe. Lithi ningakhwabaniselani ngaphandle ukuthi nivumelene, because at the moment you are going for fasting and prayer. Other than that, there is no other reason ekumele uthi no ngayo. Amen. Akenithi amen. So what I'm trying to say, Basil and Uti, lithi Bible ake uphumeke njengomkhonyana kabezela out of your chamber. Lithi now as far as ane phuma kwi-closet yakho, because the trumpet has sounded in Zion. Bophi inkalo nje mawumama lala ngejini uma ungakwazi. Ma ungakwazi uwadablisha amajini abe u2. Oh Jesu. If it's possible. My God. Angizwe mama umculo. Lala ngamajini awuthi wabhange uthatha amajezi yonke into ushaye negawuni konke mayenze ufaka ingide egawunini bese uyalala. Hayi nina enikwenze lokho niyanibona nje. Ake nishayele uJesu izandla bazalana zamnandizwi. We are going on fasting bazalana. So what I'm trying to say, Bazalene, we are not just fasting food, we are fasting everything that brings pleasure to your flesh. Can I tell you a very interesting story in the book of Daniel chapter 6? Khona into engagcizezelwa ngestory sika Daniel uma efakwe emphandeni weingonyama. Do you know ukuthi uDaniel wafaka kanjani emphandeni weingonyama? uDaniel wenziwa waba one of the governors ezweni laseBabylon, waba one of the people in charge. And then there were 3 other people ababe kwi same level no Daniel, babe no mona ngo Daniel. Lithi Bible bafuna into abangam accuse ngayo kodwa bangayithola. Somebody between these 3 said, uma sombamba uDaniel asimbambe ngento ethinta inkolo yakhe. Somebody suggested ukuthi akushaya umthetho ukuthi kungathandazwa komunye uNkulunkulu until kusho inkosi yala eBabylon. Inkosi bahamba bayakuyona bayinika iproposal kwathi uyisayine lento uyishaya iringi fana ukuthi uyishaya iskemba ayisakwazi ukushintsha. Wasebethi umuntu ongakwenzi lokho akafaka emphandeni weingonyama. Lithi iBhayibheli yathi inkosi, that sounds very good. Lithi iBhayibheli uDaniel kwaphasa lo mthetho wavele wavula amafastela wathandaza evula amafastela. Oh Jesus. Kubekwa kuwena mansibando ingonyama leza ngicabanga. But listen to this bazalana. uDaniel uvula amafastela wangathandaza kayi, lithi wathandaza kathathu. Kazi wena oyokwenza njani Dlambini? Oyoqhubeka umemeza uthandaza uvula ifastela. Sekuthiwa nazi ingonyama, and lithi iBhayibheli bayincisha ukudla ingonyama ukuze zilambo kwangempela. Lithi iBhayibheli uDaniel wavula ifastela wathandaza kathathu. He prayed 3 times a day. Wavula amafastela wabhekisa eJerusalem. Lithi iBhayibheli bambamba uDaniel ethandaza bayobuza enkosini uthi awuzangena uphasisa umthetho. Nansi ivideo kaDaniel uyakhuleka la. Wathi uDaniel yathi inkosi ubani umuntu okenza leyo nto. Wathi akathatha ayofakwe eingonyameni. Kodwa mayengene eingonyameni, the night engene eingonyameni, lithi iBhayibheli inkosi yangena kwi-fasting bazalwane. Oh yes. Because i-fasting inamandla ukuthi ingakuvimba ukuthi ungangena eingonyameni kodwa ivala imilomo ukuthi zingakuthinti. Inalawo mandla nje i-fasting baza sit down. So lithi iBhayibheli inkosi yaspenda ubusuku ifastile. Lithi that the sleep went away from the king. Yaphelela ubuthongo inkosi ifastela uDaniel because imfaka emphandweni ibingathandi kodwa umthetho sewuphasile. Azuma nayizwa leyo nto bazalwane. Lalela lithi iBhayibheli no musician came to the king because kwakufika umabika lapha benovuma sebathi kuyidlalela inkosi kufike nabazoyidansela nje inkosi izizumeke. Uthiwa the night uDaniel efaka emphandweni the king engakholwa yafasta
because konke ingeke zenzeke empilweni yakhe until somebody is on fasting. Khona umuntu ekumele akuthandazele bazali. Khona umuntu ekumele akuzilela ukudla. Khona umuntu ekumele akuyele edolweni abize uJehova endaweni yakho. Ukuze usindiswe khona umuntu owathandaza. Khona umuntu owafasta. Khona umuntu ongadlanga ukuze usindiswe. Izulu ngeke lenze lutho mangekho umuntu okhulekayo emhlabeni. Yes, Lord. Sit down. Lithi iBhayibheli inkosi yathandaza yazila ukudla. Ikhulekela uDaniel uthi kodwa uNkulunkulu ungamhlenga kanjani uDaniel. Yangamtshela futhi uDaniel ukuthi ngifastile weDaniel. Bamfaka uDaniel emphandweni weingonyama. Uma bemfaka inkosi ayilalanga kwaze kwasicabanga uDaniel. Lithi yavuka kusamnyama dweko. Yayolunguza emphandweni yathi weDaniel ingabe uNkulunkulu wakho ukwazile na ukukuhlenge ingonyameni. Oh, hallelujah. Lithi iBhayibheli uDaniel waphendula wathi mana njalo Nkosi uJehova uthumela ingelosi yakhe yafika yavala imlomo yeingonyama. My God. Sit down. Lithi iBhayibheli wathiwa uDaniel akakhishwe yakhuleka inkosi uthi ungaze ngakhuleka. Laba babefakisa uDaniel emphandweni kwathiwa akuthathwe bona nama families neingane zabo bafakwe emphandweni weingonyama. Lalela laba bangimbela umgodi nje basiya kwi-fasting bamba umgodi abazongena kuwo. Bamba umgodi abazongena kuwona. Ngibona izitha zakho izofaka emphandweni weingonyama. Asikho isikhala esilolana nesophumelela njengoba siya kwi-fasting bazalwane. Azuma ngizwa yini. Kodwa indabini ye-fasting sit down. Ngelinye ilanga encwadini kaEsther ukwaqhamuka indoda ukuthi ubani konje igama lendoda? uHaman. I think uHaman. Is it Haman? I think uHaman. uHaman wayewazonda amaJuda. And lithi iBhayibheli uHaman wenza iplot ukuthi amaJuda awabulawe wonke. Kanti uJehova usefaka uEsther wamfaka ebukhosini wamenza iqueen endaweni kaVashiti bazalwane. uMordecai umalume kaEsther weza kuEsther I think uEsther 3:14 wathi mawuthula nokuthula ngalomzuzu lo azi ukuthi insindiso iyoqhamuka kwenye indawo. What who knows that God has raised you for such a time as this. Jehova ukuvusele sona lesikhathi esinjengalesi. uHaman lithi iBhayibheli uthe esuka wayokwakha isiphambano ethi wakhela uMordecai ukuthi abethele uMordecai kanti uzakhela yena isiphambano azobethelwa kusona. Lithi iBhayibheli he who digs a pit shall fall into it. Omba umgodi kuyongena yena kuwo. Awuthi makhelwane abangiphela umgodi njengoba saya kwi-fasting bazongena bona. Ake ushaya izandla kuleyo ndawo. Oh, glory to Jesus. Abantu abakuzondayo bazongena emphandweni bazohliwa ingonyama eyihlulekile ukudla wena. Ifasting nalawo manje. Ifasting shuthi ngeke ikuvimbe ekutheni ungene ezilingweni kodwa uJehova uzovala imlomo yeingonyama. Because uzoqopha umlando kule fasting. Niyangizwa kodwa ama-HOT. Ake ngishaya izandla egameni lika Jesu. Let's go back to Isaiah 58. I think it's the verse ability niyalwa nishana ngeibhakela kodwa ke fasting. Please uhlohla ibhamu kodwa kwi-fasting. Please uhlohla iokap kodwa uthi ufastile umza. Eyani iokap ukholwa? Ithi iBhayibheli noma sisenyambeni kodwa izikhali zethu akuzona ezenyama. Lithi izikhali zethu ezikamoya zinamandla ukuphidla izinqaba abazalwane because our weapons are spiritual. They are not carnal. Must never fight a spiritual battle using natural weapons. If you do that, you are already defeated. Go back to Isaiah 58. Abusukuleli verse elithi you fight to smite each other with a fist of wickedness. Quickly. Ni ready kodwa kuya kwi-fasting bazala. Lalela maphumulo. Laba bangafastile bangakholwa ekhaya baphekela ukudla. Ubaphakele ngesikhathi sokudla kodwa wena bese ungadli.
Akusho ukuthi uzoba mistreat abanye abantu banakwena ukuyifasting uNkulunkulu akakufuni lokho bazalwane. Ngabacindezela abantu abakusebenzelayo ngoba nangu fastile. Akusho futhi uthi bayivila ke manje lika mama ngoba fastile. Angikwazi nje ukusukuma anginamandla fasting. So uyavela lapha kuseyi fasting. Uyalithola ivesi mfundisi. Verse 1 look at again verse 4 or the feast of wickedness quickly. Verse 4. Behold, ye fast for strife and debate. Niya debate avoid amamzethu ama debate omzala bakubiza hayi mzala ngithi asihlangane njengomzala izokhulunywa le ndaba nenduna izobikho neyawume enduneni. My God. Awume awuyomunye egcawini fastile. Uyapho odwendweni ukuyifaza ekunodwendwe likakhuzane ngisaya khona hayi wena sifastile awume odwendweni. Hey kuthiwa kunodwendwe likakhuzane nama ke ngekho. Ake ume odwendweni sikufasting thina. My God. Ngingakho ufuna ukuyotrenda ufuna ukuyoshutha nje nami sengifikile khona odwendweni. Kube mangenzeka nje avoid ukuya emshadweni kunomshado fasting uyapha emshadweni. Siyapha emshadweni fasting avoid anything in entertainment. Lithi iBhayibheli inkosi mayifastela uDaniel iyavala umusic. Yathi angingadlalela music angifune musician I'm on fasting. My God. Awazi ukufast ubhizi udlala neR&B udlala hip hop kodwa ukuyifasting. Ubhizi udlala ozahara kodwa ukuyifasting. Ay come on man. Even if ungekho kufasting ufunana emculweni abantu abangakholwa. Hallelujah. Awazi ukuthi umculo uhamba nespirit bazalwane. Yini wena uthanda umculo wasezweni yini unomoya wezwi ingakho uthanda into zezwe. Lithi iBhayibheli nazi ukuthi ukuthandiswe kuubutha noNkulunkulu. Jesus. Ngangisawuthola amen. Mina udokotela understanding the birthday ngomhla ka25 January ngiyazidala bese ngize ngenza ama arrangement iboyfriend yami yangikhipha wethes amba ke ne boyfriend yakho wasabuya emva kwalokho qhubeka And to smite with the feast of wickedness. dizenshane ngiyibhakela kodwa nithi nifastile. Ye shall not fast as ye do Uthi this, uNkulunkulu angeke nifaste ngendlela enifasta ngayo ku wrong ukufasta ngalendlela. to make your voice to be heard on high. Uzwiphimbo lendizwakale phezulu anikwazi ukwenza lezi zinto uNkulunkulu athi ningazenzi kodwa nilindele iphimbo lenthi lizwakala. My Jesus. Is it such a fast that I have chosen? Lalela uthi uNkulunkulu ingabi lolu hlobo lefasting engilikhethile. A day for a man to afflict his soul. Uthi umuntu nje ahlukumeza umphefumulo wakhe kuphela. Is it to bow down his head as a bulrush Ukuthi agobise phansi ikhanda engathi isihlahla lesekhunya ngaso. and to spread sackcloth and Lokuthi ashes, ayimboze ngamasaka and ashes under him? abeke umlotha ayohlala emlotheni. Ingabi lolu hlobo lefasting engilifunayo na? Wilt thou call this a fast? Lenti iyona into enibiza ngefasting nje buya kamfana nje namhlanje uyokhulekela kamfana. What a fasting in this generation. Angithi nje angeke ngiyokempa khona ngiyokempa. Kodwa ke fasting. Hey le generation isadinga ukushunyeza uJesu nje isindiswe. Ikhethe uJesu kabusha awuthi makhelwane. Wena kusamele ukhethe inkosi Wena kabusha. kusamele ukhethe inkosi kabusha. Angithi ngiyokempa ngiphethe isikhwama secamp ngiyakhona. Ngiyofastela khona mangco. Angifuni ukuzongiphazamisa ngiyofastela khona. Qhubeka. Will thou call this a fast Iyona into oyibiza ngefasting le asave. and an acceptable day to the Lord? Lona suku uJehova angalamukela lona. Is not this the fast that Lalelani ukuthi uJehova ufuna iphi fasting. Akusilona uhlobo le fasting lolo mina Jehova ulifunayo. to lose the band Number 1 to lose the bands, okay? of wickedness, Ukukhulula intambo zobubi. to undo the heavy burden, Ukususa imithwalo esindayo ebantwini. Makhona umuntu okweletayo ake umdedele njengoba ukufasting.
ngiyayifuna wena imali yami ngiyayifuna wayithatha ngoDecember sekujanuary ngiyayifuna imali yami lithi iBhayibheli lose the burdens lose the heavy burdens ake umuntu angabale kuze enkonzweni ngoba ukweleta wena usaba wena kodwa ufastile njoba ufastile ake umthethelele lesosono sakhe sokuthi wathatha imali yakhe hayi lo 500 sengiyakupha wona mzalwane ngoba khonto ifunayo kuJehova engaphezulu kwalo 500 akukweleta wona. There are some things that money cannot buy bazalwane ungakhohlwa lokho be And to let the oppressed go free. let the oppressed go free akuthi abantu aba-oppress ubadedele bakhululeke khona manje kumele ubasendele imessage abangazi bazokubhekela uba ubakhulule nge-SMS hayi mntaka baba asiyayidlulisa le yanto sengiyi-right. You're letting the oppressed go. Angabi nomuntu o-oppressed ngenxa yakho. Ngabi nomuntu okuyingcindezi othi kodwa ngambhekela ubani esaba wena engasabi ngisho uNkulunkulu. Uyini kanti wena lesekuthi ungabhekela ubani engasabi uNkulunkulu asabe wena umuntu. Yini wena ube yibhova nje ehletshwa usaba umuntu angasabi uJehova asabe wena ngaphezulu kwaNkulunkulu. Ayinithi phansi ngamabhova phansi akhona. Kube And that ye break every yoke. kuthiwa break every yoke man fasile phulana amajoga abantu imthwaleni bathwalise kuthiwa phulana amajoga kubantu susani ama burdens upon people susani workload phezu kwabantu ninciphisa iworkload ake kuthiwa makuthiwa umphathi nje mangithi nawe ngena usebenze kanye nabasebenzi ngoba khonto ifuna kuJehova base bayibuza abantu walunga kangaka mphathi kwenze njani hayi nje kule insuku nje ukuthi angibe njena nje kodwa futhi ungaqini ngoba ufastile ukwenza lokho okulunga ukwenze lo ungafastanga. Read on. Is it not to deal thy bread to the nakho-ke kuthiwa ma ufastile hlephuleli isinkwa sakhe abalambile angithi awuzuyidla ilantshi obuzoyidla ipha abalambile phakela abaswele funa abantu abangadlile ubanikeze ukudla because ukhonto ifuna kuJehova bazalwane which food cannot give to you. Yabona izandla ukuthi ziwu3 manje bheka umfana olambile lapha endaweni bheka umuntu esontweni ongenazi icathulo uye kuloku umhleki uthi hey usibani bani lokho ephinda icathule ezodwa khipha phela wona nezu20 khipha esodwa ankonto ifunayo wena kuJehova kamemasi mawufastile ba umuntu ophanayo bazalwane umuntu ophanayo hamba uyobheka ingubo angasayisebenzisa ufuna umuntu oswele umnikeze lezo ingubo unikeza abantu abalambile ukudla because you are on fasting. Ngabudla yedwa. Amen ngisawuthola Nkosi yami. Keep on reading. And that thou bring the poor that are cast out of thy house. Nezwa yini kuthiwa landana abampofu abalahliwe nibaqoqe nibanikeze imfudumalo la kwakho. Yes. When thou seest the naked, that thou cover him. Nezwa yini mawubona umuntu naked noma ongenazi ingubo zokugqoka kuthiwa membathise umgqokisi because you are on fasting khona into oyifuna kuJehova. Yeah. And that thou hide not thyself from thine own flesh. Keep on reading. Then shall thy light break forth. Nakho-ke bazalwane kuthiwa mawenza lezi zinto uJehova ayifunayo kwi-fasting kuthi ukhanya kwakho kuyobreaka forth as the morning, njengokusa. And thine health shall spring forth. Nezwa even your health will spring forth. Shuthi mawubuya kwi-fasting uba healthy bazalwane. Awukwazi ukuba ku-fasting bese ubuya nezifo. There is no ways. Wena obuxaka ushukela mawubuya kwi-fasting kuthiwa your health will spring forth bazalwane. Your health is gonna spring forth. You're gonna come back healthy mawubuya kwi-fasting. Enye into ezokusiza ngayo fasting you are purifying igazi lakho uyalihlanza uzobuya uglow nje after le 3 weeks uzobuya une skin glow uzobuya ufresh abantu bayibuza wa glow nje kwenze njani. Enye indirect benefit of fasting is that you're gonna take off the excessive weight khona le weight extreme emzimbeni wakho manje mawugqoka wena uzugqoka ngeconfession
yazi lamabhuluku afaka ngeconfession hlatshana unamanga uzongena by fire by force. Khona amabhuluku adinga abantu abawu4 mayezoqo khona idonsa ngapha isikhuphukile seyidluli sibambeke lapha. Uthiwa mawufastile you're gonna offload leyo empty weight ungalo ugqoka ingubo ngeconfession ngedeclaration ngoba khona iweight extra emzimbeni wakhe ezodilika. Now awufastela ukulose iweight kodwa uyayilose iweight mawufastile. Hallelujah. Asibalance futhi la noxolo. Kuyenze kuyigain futhi weight mawufastile. Yeah. Believe you me. Kuyenze kugain singazi question ukuthi ayibu ungafastile yini. Because sometimes it's not always food ekukhulupalisayo. Kodwa khona bazoluza iweight uzobona isiketi imathi usiba malo uzishwi usibone sibuya siya ngemuva. Ngoba njengoba une weight extra nje iza nezifo le weight extra. Iza ne risk yo high blood pressure konke noshukela konke nokushaya kwenhliziyo ngamandla. Because njengoba une weight extra amafutha in case you don't know. And njengoba ufastile uyoshisa lawo mafutha akwenza ungabi healthy. Apelo amen HOT. Uzotrimeka kamnandi nje mankosi watrimeka kamnandi kulento uzozizwa ulight nasemzimbeni because enye into ekwenza usindile weight namafutha no bacon ekseni nama sausage ikusindela nje emzimbeni hlala uhambe ngathi khona umthwalo uthwele emahlomba akho ukhona mamhlenge kodwa sonke nizoba healthy ma HOD emva ngale fasting. Akekho umuntu ozogula kule fasting. Akekho umuntu ozoquleka kule fasting. Akekho umuntu ozoba nenkinga kashukela kule fasting bazalwane. Kunaloko abanezifo ezithile abayo checka kadokotela emva kwe fasting. Babuye bazositshela ireport ukuthi thize. Ngiyadeclare labantu bazothola healing kule fasting. You're gonna heal yourself. Yobungabekwe umuntu izandla. Maungayenza le fasting uyenze faithfully ngendlela uNkulunkulu ayichaza ngayo. Kuthiwa your health is gonna spring forth. Seliphelile. No, speedily. And thy righteousness shall Mana go. qhamuka uthi speedily yini uspeedily. And thy health shall Kuthiwa your health will spring forth speedily. ngokusheshsha. Okusho uzoba healthy in a twinkle of an eye. Uzoyigcina unenkinga kashukela ngewazi upheleni emzimbeni. Uzoyigcina une HIV emzimbeni akho ngewazi ukuthi ipheleni emzimbeni. So your health is gonna spring forth speedily bazalwane. Ngokusheshsha ngokuphazima kweso. Keep on reading. And thy righteousness shall go before thee. Lalela ukulunga kwakho kuyohamba phambi kwakho mawubuya kwi fasting. The glory of the Lord shall be thy rear. Kuthiwa iglory kaNkulunkulu iyoba semva kwakho kube yiyona eyiprotection yakho. Ngaphambili kambi righteousness ngemva kwakho uphelezelwa iglory kaJehova. Okushuthi awukwazi ukufast ungayitholi iglory bazalwane. Iglory kaJehova to be obigade ngemuva it will be your real word. Awuthi makelwane mawubuya kwi fasting kuyobe kuhamba righteousness phambili iglory gade ngemuva ubani ozokuthinta mawugadwe iglory ngemuva uzobuya uzungezwe iglory mawubuya kwi fasting uzobuya uklowa kwa spirit uzobuya ukhazimula because of the fasting bazalwane. Sit down. Let me give you some benefits of fasting before we finish. I think there's some benefits of fasting. Number one, I've already said you get an indirect weight loss. We are losing emzimbeni mawufastile. Awufastela ukuluza weight kodwa uyayiluza weight mawufastile. Number two, I've already said uba neglory uyaglowa mawubuya kwi fasting. Uzobonakala ukuthi waglowa nje na ubona ukuthi wane glow, a natural spiritual glow. Nikhona kodwa bazalwane. Number three, you're gonna lower the risk of a disease and sickness infection in your body. Because izifo eziningi onazo zingena ngokudla. Bonke oshukela laba these are called lifestyle diseases. Zidepende kwindlela odla ngayo. Ingakho udokotela ngempela akavele nje akujova kunika amaphilisi. Uyakutshela ukuthi what to do to prevent ukuthi ungaguli. Akutshela ukuthi ake unciphise ukudla inyama enesikhumba. Bowulalela nje umzimba wakho mama nomonto. Ulalela umzimba wakho uyakutshela ukuthi yini nginedinga idla into enje ngiphefumulele phezulu.
yini mina nje umoya engcelo wangitshela ukuthi angiyeki coffee. It was the year 2000 angaze ngiphuze coffee for 26 years and I used to love coffee, but I used to have a problem ngesifuba. Isifuba sami vele sicinana. Wavelathi umoya engcwele nje in a soft voice ngangiqala nokuthi uyakhuluma kanje umoya engcwele wathi yeke coffee kanjena nje. I stopped coffee from that time till today and I don't have a chest problem. Manje uloku imagine if bengilo ngibhubhudla coffee for 26 years. Mhlawumbe ngaba ngiseke emhlabeni. So abaningi beng they need to listen to the voice of the Lord your God. Lithi iBhayibheli mani lilalela nokulalela iphimbo lika Jehova uNkulunkulu uthi angeke ngibeke lezifo emzimbeni wenu, for I am the Lord that healeth thee. Ngiu Jehova oniphilisa kodwa kumele ulalela ivoice ekhuluma ngaphakathi kwena. Angazi uma ngiyangizwa yini bazalwane. Awuthi umakhelwane uboyilalela le voice ekhuluma ngaphakathi kwena ekutshela ukuthi udle noma ungadli ini. Awumshaya izandla umakhelwane wakho. So another benefit of fasting is that you're going to lower the risk of infection yezifo, because izifo eziningi zingene ngokudla emzimbeni wakho. Igazi lakho lidonse ukugula lapha edleni okufakile la kumunca kwahlala egazini lakho. And then into ezokwenzeka you are detoxing ngesikhathi ufasting. Another benefit is that you are detoxing your body. Yabona nje amathumba akade sebenza overtime udlo ma choice assorted o ice cream ubufaka uqova nje ngoDecember. So now it's an opportunity to detox your body, ukuthi umzimba wakho ke ucleaneke, amathumba akho ama intestine acleaneke nje ngesikhathi lokufaka amanzi ushanela yonke into ezimfucumfucu ebihlele emathunjini. And then even your intestine, your digestive system izokibe clean njeke ethi ukuphumula kancane. Ngoba kade lokibhizi ikaya nje ikaya uDecember wonke udla nje badudla kangaka mambandezi lapha Eastern Cape. Manje digestive system yakho fana nokuthi uyinikeza irest. Even insini thoba kwa Israel bekumele balime for 6 years ngonyaka 7 bahlala ekhaya unyaka wonke. Awucabanga nwintsime enjani nje lokho isetshenziwe njengaphumula. Even God himself, he worked for 6 days, on the 7th day he rested. Isabatha. Ifasting ifana nesabatha eswini zakho. Uthi awake uphumule kade ufukuza. Lokugayile nje, lokugayile khona into engagayeke oyifaka eswini sakho okunzima nokuthi sizigayisise. So when you fast, your digestive system benefit uya detox. Now listen to some of the side effects. Kuyenzeka mawufastile ubone ngathi ukhishwa isisu. That is common. Jobu ukhishwa isisu nje kufana ukuthi ngazi ukuthi ukhiphi inyongo sort of. So umzimba wakho uyazihlanza, uyazicleana ngesikhathi ufasting. There's nothing wrong mawukhishwa sengiyayinqama like mina sengikhishwe isisu umzimba wakho ukhipha into engadingeki emzimbeni wakho. Ngiyangizwa kodwa ama HODs. Ake ngishaye izandla mawuthi niyayizwa le teaching. So this is very important to understand. Joba fasting. These are some of the benefits. You're not fasting for these things. You're fasting for spiritual things. But there are natural benefits that you're gonna get while you are fasting for spiritual things. So another side effect swana ngenze usizuphathwe isiyezi nje ngabo 11 usizuphathwe isiyezi abanye bazoza ngathi amehla abamnyama makuthiwa libale liyashiza. Those are common reactions from your body. Enye futhi into ezokwenza kulindele from day 1 isitha sibhizi siyaplotha indaba ezimbe izokwenza ukuthi ukhathale kule fasting. Uthi uyiqala weka nethi ngaqala ifasting wavele kwashona ugogo. Bevele mhlambe ezoshona kodwa isitha sifuna ukukudivert ukuze uluze focus kwi fasting. Kodwa ngiyadeclare akekho ozoshona kule fasting. Akekho ozoshona HOD, akekho ozoshona kuma family nama relatives akho. Ngeke wenzeke lokho, ngiyarefuse egameni lika Jesu. So understand ukuthi isitha sofuna into esokuphazamisa ngayo. So ama offers okudla kulindile kusasa. Eqhamuka ukuthi abethe nje kade nagcina hayi mngani wami ngithi ake ngikukhipha ama round ake siye mall. Ake ubize noma yini oyifunayo kanti usathana ufuna uluze iinterest ye-fasting yakho. So you're going to get a lot of offers for food kusukela kusasa. Ukudla kuzobe kusindwe ngobethole. Kuzobe ku available nje ukudla kusukela kusasa. Every day there'll be food offers. Nalonga kukhulumisa office umbone sekuphathela isikhaftini. No, the people must share.
kanti uSathane uzama ukumsebenzisa ukuze ubreak ifasting yakho. Ake ngishaye izandla azamnandi le ndaba abazalwane. Listen to this. Let's look at some of the common reasons why you must go for a fasting. Number one, if you're going to take a major decision, you must go for fasting. Makhona isinqumo eserious ekumele usithathe. Wena uzuqombile nje kodwa ufasta. Uthando ethi hey azi wano hey kodwa muze ethi hey. Noma ushaya kasavela eduze kwakho. How can you take a major? Imagine uzogana umuntu ongazi umfastela. Imagine nje usuganile, you are spending the rest of your life in a place you've never fasted for. So you commit to ukuthi impilo yami yonke ngizoba la kodwa akwazi uyifastela. So if you're going to take a major decision, you must fast. Number two, if you're going to take a major calling, you must fast. I can say that Proverbs 13. Acts chapter 13. Ma unobizo olusiria sekumele ulithathe fast. Oh, Jesus. Let's see what happened to Paul and Barnabas. uJesu before aqala iministry akwenze njani bazalwane? Wa fast 40 days and 40 nights. Waya kwi fast akathandazela ishosha kodwa wa fast 40 days. Wena usubeka izandla ishosha wa fast. So uphethe ngisho imic awunyose lapho gatsheni kodwa uka fast. Usuthi kumabika come on my brother kodwa uka fast. Usubeka itende ozana emvuselelweni ngoba kushubile kodwa uka fast. Unyuka kanjani intaba ungazange ufast? Awazi ukuthi kuyathandaza before uyothandaza. Kuyathandazela ukuyothandaza bazalwane. Mafele nje hlatsha ungixavune nje baba sinyuka nodokotela unyuka nami uyapi? Ubani usunyuka nami? Sake wakuthandazela ukunyuka nami. Uzonyuka nami nje swali sinyuka naye baba siyamthwala ubani usuthwele dokotela? Kahle kumama usibongile angithi bengithwele namhlanje kuseni. Kuyathandazela ukuthandazela umuntu kaNkulunkulu. Awubele nje uxavuna umuntu kaNkulunkulu ungamkhulekelanga. You must pray to pray. You don't pray without praying. You must pray to pray. Baba ngiyakhuleka ngoba ngifuna ukukhulekela udokotela nginomthwalo kumkhulekela ngisize ngikhuleke ngokwentando yakho. Manje inkinga yini namanthandaza ngiyathakatha ngithandaza. Uhlatsha ebhize fasting ufastela usibonga uhlatshayo. Baba ngithi akangivume. Mangibuya kule fasting ngiyokhuluma uyathakatha ufasting. Uyathakatha phela. Masukhulekela umuntu usumclaima kwi fasting. Yabona le ntokazi ekuthiwa uthando mayisithi ngizokunika nika. Usuyathakatha ke manje. Baba ngayini ngaphandle kwakhe baba menza ngivume hey uyathakatha manje uthandaza imthandazeni ithandaza usiyayizwa lapha kwamoya athi makelwane awuyeke ukuthakatha uthandaza because ukuthakatha ilento ukuthi upivot noma uphendula iwill yomuntu umenza umuntu act out of his own will. Must never pray for umuntu uthi akugana hayibo uyithandazela kanjani leyo nto bazana. uNkulunkulu he gave a human being a will to choose and God cannot violate that will. Yes. That's why some people say yini uNkulunkulu engamvimbanga uAdam noEva beyodla. He can't give them a will and then violate their will. God loves you so much to the point ukuthi uma udecide ukudla emthini wesihogweni uzokuyeka akuthandwe esihogweni ebethanda. But he respects your will, uNkulunkulu. Now you need to respect the will of other people. Ungahlonipha abantu. Uhlonipha intando yakho ukuthi they can choose for themselves. Azumana ngizona bazalwane. Lo dokotela ngifuna usayo fast. Ukhuphe negama lami lothando. Angifasteli mina leyo msangane njalo. Ngifasteli nje lodwa. Ningayenzi bazana lento enziwa lapha emasontweni out of ignorance. Uthiwa uAdam walala ukuze avuke nobambula awusiyo Adam phela wena.
wena kho bambo elikhishwa kwenu Adam kwakhisha ubambo because there was no other woman on earth. When you've got so many women you can choose from, Adam didn't have any woman to choose. Adam wayekade no Eva ngaphakathi kuyena. Kwakukhisha uEva kuyena wena awuna Eva kuwena. So out of ignorance wathi emasondweni hayi uvuma sekumele alale. No Adam wala ulalelana usi uAdam wena. There's so many people you can choose from and God doesn't choose for you. Ulukula akhethele unkosikazi, believe me umkhetha wena. Omkade unkosikazi ukhethele uJehova. Most of imshado eneyinkinga ile neyiprofeto kakhulu phakathi. Ikhathele lemshado yena nibonisiwe kuyona hayi cha ngibonile sihamba naye embonweni. By the time uhlatshwa esesukuma noma umuntu sewukhubekile usushiya inkonzo. Ngoba emaphusheni sewumclaimile sekowakho. Yazabazalwane bamthabithi umzalwane akancane uqoma umuntu umzalwane ongazange asho lutho kuyena abo wakhe yedwa azi yena yedwa. Mayeshumela nje kanje umuntu wakhe waziwa uyena yedwa umuntu wami begqoke kahle namhlanje beshuma yena. Mayenza into angayithandi ukhubekile ukuzimala ngikhubeke yedwa futhi ungilimazile nje umuntu wami akangibingelela kwethu. Azwane ingxaki wena. Uneyithombe zakhe lapha efonini uloku umbrowser ke ngigeza amehlo. Inkolelo ukuthi mina ngikhuluma amaqiniso futhi ngiyayibona inhliziyo zabantu. Hayi ngishayela benze njalo abantu abantu babizana. Oh glory to Jesus. Lamnandi ivangela ke nishaya izandla bazalwane. Hey, ngiyazazi inhliziyo zabantu mina I'm telling you. I can discern their hearts. Ubona udweke ukuthi awudweka eve eyiphethe kahle uzashuqule kanti lo muntu wakhe nje udweke usenhlizweni. Aloke emqokile nje yabona udlambini mina uthimbina. Bizi uyaclaima lapha emthandazo uyathakatha uthandazi. Azwe kanjani ethakatheni phela. Besifunda aphi sizithakatha nje. Oh, Acts chapter 13. Aze washuba namhlanje Nkosi. Awuthi makelwane. Kodwa uzolunga kule fasting. Mayiqala ngaleli igiya. Thipa lithi Bible lethani inhliziyo zenu. Rend your heart and not your clothes. Hallelujah. Engikhuluma nabanye ngizwana ngeke ungizwe. Labe ngikhuluma nabo bathi hey ukazongibona nga. Siyavuka nje ngo12 siyathanda zona uyavuka ubukana nezithombe zomuntu wakho osuyisave wakhe ifolder my happy. Nasithi uyiphethe kahle nto noma ihappy la ifonini. Suze washintsha ngisho igama la kuma contact wathi my happy. Khona ezothi makwenzekile ofona. Azwa no Satan. Ya profeta mina tell prophet. Funda Acts chapter 13. Wena uzoyihlekela lo ngimprofetha uyathuka ngempela uthi hey uNkulunkulu uyangibona kanti. Funda Acts chapter 13:1. Listen to this. But the point I'm on it mawuzothatha mamthona ubizo lu serious kubalekile ukuthi ufast. Njoba izowushaya ndodakazi fast elundodakazi wakho. Take some time and fast. Uyithenga kanjani isite mankosi awufastile kodwa uyothenga isite. What if you uthenga isite uthenge eSodoma naseGomora? What if uthenga isite kaJona nje ubuthenga le site nje? What if uthenga isite kaMzukulu kaNoah uKhanana la? Navele wayathenga kobuka ubuhle bangaphandle wangathandaza wangafast. So anytime you're going to take a major decision you must fast. You must fast. Other than do uthi ngiyaphuma mina kulomshado ngiyadivorce awazi ufast.
vele uzokwenza kanjalo uma wangena ungafastanga vele indlela ongene ngayo yona indlela uzophuma ngayo. Hey ayisho uthando ake nithi hey ngephimbo lika Thando. Acts 13:1. Now there were in the church that was at Antioch Kuthiwa lapha eAntioch kwakukhona ibandla. certain prophets Kwakunabaprofeti abathile and teachers, nothisha. as Barnabas and Simeon, Ehe. that was called Niger, Yebo. and Lucius Mhm. of Cyrene, Right. and Manin, Mm. which have been brought up with Herod the Tetrarch Right. and Saul, as they ministered to As the they Lord, what bazala? as they As they ministered. Bakhona abaprofeti nothisha no Saul no Barnabas. Lithi iBhayibheli as they ministered to the Lord. How were they ministering to the Lord? Yeah. as they ministered to the Lord and fasted. They ministered kanjani bazalwane with fasting. Babekhonza uJehova ngefasting. Njengoba siya kwi-fasting for the next 3 weeks, siyo ministerisha kuJehova. Hallelujah. We minister to the Lord when we go for fasting and prayer. Lithi iBhayibheli as they ministered bengakaqedi ukufasta besa kwi-fasting kwenzekani? The Holy Ghost said, The Holy Ghost said awuthi makhelwane Makhelwane, njengoba so minister Jehova njengoba somminister nge-fasting Jehova the Holy Ghost will say. say, Oshuthi uNkulunkulu akakhulumi kwesinye isikhathi uma singakhonzi nge-fasting. Shuthi while they were ministering to go through fasting, the Holy Ghost said. Oh, Jesus. What did he say? The Holy Ghost said, Wathi umoya ingcwele separate me Barnabas and Saul ngahlukaniseleni uBarnabas noSawuli. for the work whereunto I have called them. Nibahlukanisele ubizo esengibabizele lona. Shuthi these people were already called but they were not yet sent. My Jesus. But while they fasted uNkulunkulu wakhuluma nabo bekwi-fasting bazalwane. Shuthi njoba so fasta abanye bazothola ubizo la. Abanye bazothola ukuthunywa kwabo ukuthi kumele benzeni ku-2026. As they ministered unto the Lord through fasting and prayer. Keep on reading. And when they had fasted Yeah. and prayed and laid their hands on them, Bafasta bakhuleka bababeka izandla. they sent them away. Base beba release ngesibusiso bathambani ne obizweni esenibizelwe lona. Uya kanjani obizweni awuzange ufast? Uya kanjani obizweni abeka abantu abakureleaseile? Bakunikeza i-right hand of fellowship ukuthi hayi siyakunika isibusiso ungahamba ndodakazi uyogana. Kana kanjani abeka abantu abakunikeza isibusiso anikaze nifast nabantu abaprofeti. Seliphelele. Yes, verse 3 has finished. Verse 4. So they, being sent forth by the Holy Ghost, Yeah. departed unto Seleucia. I need to see they were sent by the Holy Spirit, but they had to play their part, fast and pray. There's a very interesting woman in the book of Luke. Ogama lakhe kwakuHana. uHana kokumthini. uHana wayene ayuha kodwa A ongena H. uAnna. uAnna wayeneminyaka ewu-84 years. 84. Lithi iBhayibheli she did not depart from the temple. Ubusuku nemini efast ekhuleka ehlele enkonzweni. Wena Jesu. Lithi iBhayibheli wayeyomfelokazi for 7 years eganile. After 7 years eshade nomyeni wakhe washona umyeni wakhe. What decide ukuthi I'm a widow but sengiyoyinikela endlini kaNkulunkulu. Ngizoyokhuleka ngizila ukudla and the Bible says she did not depart from the temple. Wena njengoba ungezi ngisho kwi-midnight prayer lela esontweni. Kodwa umfelokazi onjani? She's 84 years wena una 40 awukazi ulibeke enkonzweni. Yabona ukuthi amen ngisawuthi ukhona umuntu na 84 la endlini. Anyone above 80? I'm sure akekho umuntu ongaphezulu kwa 80. Buka. Should fire ngabe nonke ngokomthetho nizokhuleka la esontweni. Nihlula ugogo uHana wena 84 years. Wengakhulekela abazukulu bakhe makaphindo wengakhulekela abazukulu wengakhulekela ingane zakhe. She was praying for the arrival of the Messiah. Wekhulekela ukufika kaJesu. Lithi iBhayibheli kwakunenye indoda futhi ekuthiwa uSimeon nayo futhi le ndoda eyilokhu ikhuleka etempelini. Lithi iBhayibheli yayilindile ukubona insindiso kaIsrael.
wathi mayezala uJesu ezobusiswe ethempelini njengokosiko yambamba ngesandla lendoda yathi usungawuthatha umphefumulo wami ngokuthula amehla amaseyibonile insindiso kaJehova. Because she was praying for the Messiah. Wakwazi ukurealize ukuthi uyena lo ngimphethe ngesandla ngoba mawuthandaza uba nesambulo bazalwane. But if you don't pray, bazomletha uMesiya umphathe ngesandla kodwa ungaboni ukuthi umphethe. Uloku umkhombe kude nje uthi mayesefikile uMesiya kodwa awuboni ukuthi umphethe ngesandla. Ake ngishaye izandla mawuthi niyangizwa bazalwane. So these are the people who spent their life in fasting and prayer. Umuntu onjengoPaul mayebhala kwabaseKorinte echaza ngama-signs obupostoli bakhe. Uthi with much fasting and prayer. Uthi uPaul wayehlala njalo ezila ukudla ethandaza abazalwane. Abuya shawa abuya khandwe ngamatshe. Uzabala uthi wakhandwa kangaki ngamatshe. Abala uthi washawa imvimbe u39 kangaki uPaul. Ngenxa yevangeli wafa lithi iBhayibheli wayefasta njalo uPaul ezenza ohluphekayo kodwa ecebisa abaningi. Hey, glory to Jesus. Lozamnandi izwi. Hallelujah. Now let's close with some important departure points on fasting, because we're starting our fasting kusukela kusasa. Bazalwane nanka amaphuzu abalekile. It's not going to be fasting uma ukuthi awuthandazi. Thola ithuba lokuthi ukhuleke, thola ithuba lokulalela intshumayelo. Actually kumele ulalela intshumayelo kusukela ekseni lize liyoshona ilanga. Ake uyeke ukubukela indaba ku TV ufasting. Eyivulani weingane lapho seku7 isibona inhlekelelo uthi kwenzeke ufuna ukukhuluma ngenhlekelelo nje. You're the preacher of the bad news now, you're not the preacher of the gospel. Mawuqeda ukubukela lento endabeni usufonela omzali usufonela osisi bakho hey wesisi moya wami usuvele washona phansi into engiyibona ku TV abantu benkosi. Leyo nto uzathanda ufuna uyishumayela. You are the preacher of bad news. You're no longer the preacher of the gospel. Ake uhlukane ne-TV if it's possible njengoba sawa fasting. Hlukana ne-TV, hlala phansi nezwi, hlala phansi neBhayibheli lakho, ufunde izwi while you're on fasting. Ake uwondle umuntu wakho wangaphakathi, umuntu wakho kamoya, ake umsuthise bazalwane. Ake uphume after 3 weeks uyisidudla kwele kamoya, ngoba kade ubhizi udla idiet yakamoya bazalwane. Njengoba uyincisha idiet yasenyameni, iziphe phela yakamoya. Imagine now abanye benu bazofasta kwele nyama, bafaste nakumoya futhi. Truth awudle enyameni awudle futhi kumoya. Truth you are not in spirit, you are not in the flesh angazi ukuthi ukuphi. Ufana abazana abaphuma ezonweni bangangena edlelweni futhi. Lekhona kodwa abazalwane. So you need to take care of the health of your spirit. Njengoba siku fasting, take some time ukhuleke. Every now and again find time to pray. Now emawusomsebenzini you can pray even in your thoughts. Be in the frequency of prayer. Thola ma prayer lapha midnight prayer udlala ma prayers. Surround your house with the atmosphere of prayer. Ukuze ingelosi yomthandazo ihlale ekhaya lakho bazalwane. Dlala umthandazo usho phezulu uduma indlu yonke umthandazo. Ikhona kodwa ma HOD. Surround yourself with the atmosphere of prayer. Ake uphume indabeni njoba sifastile bazalwane. Awuthi makhelwane. Ake uphume indabeni. You are on fasting. Uphume nje indabeni uyayizwa indaba nansi ikholi ingena asave we uzwile ukuthi sekwenze mana ke ngisaku fasting ngicela ungitshela after fasting. Uphume nje indabeni, phume indabeni zabantu, phume kuyifakene indabeni ezingakudingi. You are on prayer and fasting. Phuma ekulethena ama opinions akho la engadingeki khona. You are on fasting. Phume intwana ezikunikeza ipleasure uyaphi ebhisha hayi bengifuna ukuyokhulekela nje esihlabathini namanga ayikho into ayiyokhulekela esihlabathini ngiyakuzwa kuthiwa unoJesu wakhuleka ngasolwandle unamanga ufuna ukubuka abantu abayibhushuzelana namabhikini lapho olwandle. It's the lust of the eye. Ukhona umuntu othi ukuyifasting othi ugqoka ibhikini naye uhamba lapha ngase ayangidli phela. Ufaka amabhekeni kodwa uyolwa uyapho olwandle ufastile. Uyangixanga ngoba amadimoni kade wabhind waphonsa olwandle sewuyawavakashela ngebhekeni futhi olwandle. Angishaya izandla noma engashayeki so understand ukuthi indaba zingashayeki.
So anything that brings pleasure to your body, ake uzintwinye into elethela umzimba wakho bomnandi. Niyangizwa bazalwane? As fast ukudla kuphela, as faster any pleasure. Lithi Bible, you fast and you are having a pleasure. Awukwazi ukufasta kodwa nabo bonke ubumnandi basenyameni. Ndikhona kodwa ma-HOD. Enye into engiyithanda nge-fasting bazalwane, it makes your things fast. This is thing. When you are fasting your things. Or fastening your things. Shuthi into zakho uyayiqinisa futhi uyayisheshisa. Shuthi mawufastile usheshisa into zakho. Mawufastile khona amaketanga azoqashuka bazalwane. Khona amasanga azovuleka, khona iminyango ezovuleka mawufasting. Uthi uNkulunkulu ngizohamba phambi kwenu ngihlele mbamagebhugebhu. I'll break down the bars of iron and the gates of bronze. Come on, somebody. Niyayizwa kodwa lento bazalwane. Era bashata padada bakata sa. Era babashata kata paradaya shakata parato. Amaketa azoyidilikela wona. Abasemajelex kunyakazisekelo while you are on fasting. Ababanjwe umoya weyikweletu uyaqashuka eyikweletini, you are breaking off. Every yoke is being broken. Yonke imithwalo iyashuka kuwe as we are going on fasting and prayer. Everybody open your mouth and begin to pray. Begin to connect with the anointing of prayer. Begin to pray and connect with the anointing. Everybody open your mouth. Kalutanda zeka menelika Jesu. Vulumloma kukuleka. Giyakuleka lugiyokuleka. Come on everybody, open your mouth and begin to pray. Eda bada da bashanda kata paradia. Ziba kata paradose te pekende kata parato. Rebebe shanda kata paradose kete pe. Diba kata parande kete perento. Zibreda parandia kata parato. Shende kete peredose te perente. Nama kata paradese te perendo koto poroto. Uya labaya shande kata parando. Zibrada parandia kata parado. Rebebendo kote per rebede kete pereto. Laba boshe te pekento kote perete. Ia la baba shanda kata parata. Zibro de peremere kete perebeke toso. Laba dose te perebede kete perento. Iba da baraba da kata parama kete. Iba di parande kete pereto. Riba bata kanda kata parate. Zibra da paranda kata parato. Laba baba baba baba. Iba baba 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 baba. Yeba baba shande kata parando. Kura baba zeta parandia. Laba dose te perebede kete. Iba da paranda kata paranto. Iba kata paradia kata pa. La ba 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 ba. Ila la la da 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 pa yasha. Zibra kata parande ketepe. Nama kata par. Everybody open your mouth. Begin to soak yourself in prayer. Soak yourself in the anointing of prayer. Soak yourself in the spirit of prayer. Yala baba shakanda kata parado. Ede perebede kete perendo. This is a season of prayer. Ila baba shanda kata parandia. Yala babo ya shande kete perento. Ita pa ya saya la masha. Ela baba 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 baba. Ila baba baba shande kete pa. La babo shekende kete perento. Ila baba 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 baba. Kura baba 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 baba. Ela baba baba shanda kete parandia. Ita pa ya sanda kete parande. Ede pekento korobo soto. Kende kete pere de peketoso. La baba 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 baba. Ila baba 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 baba. Ela baba shanda kete parande. Yere pekento korobo sete. Yere bebo shendo koto korebebe. Rebebendo koto korababaya. Yala la 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 la. Yala la 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 be shanda ya tapa. Kendo koto korebebe sete. Yere bebo shendo koto korababa. Sutaya kandia katapaya. Tipaya saya namaya. Tipaka taparandaya. Tepekento kote perete. Shanda kata tata kata. Shanda kete tete kete. Tapaya saya namaya. Lepeketo siya kata. Yakata tata kataya. Shanda kete tete kata. Go deeper, go deeper, go deeper. Something is opening in the spirit. Yala baba ya shanda katapaya. Yila baya saya namaya.
Tepeya raba yanda kata. Tipaya siya kataya. Rebezia kataya. Go deeper, go deeper, go deeper. Tipaya saya namaya. Lepekentoya rapaya. Rababababababaya sha. Kende yete pereto. Yitapaya saya namaya. Yakatatatatatatata. Yetetetetetetetata. Shandakatatatata. This is a season of prayer. Irabaya rabaya rapaya. Irabaya labaya labaya. Yetepekendo. Yakataparanta. Shakanda yatapaya. Irababababababa. Yelebeya sha. Zedeya kanda. Lababo yeshende. Yilalalalalalalala. Yelelelelebeya sha. Ayalalala shanta. Nemeya kanda yatapaya. Zedeya zedeya zedeya. Yakatata parata. Yendekete pereto. Kurabababababa. Yelelelelelalala. Shanda yakatapaya. Shanda yeketepe. Yedebebo shakata. Yilababababa. Yanda yalababo. Yelelelelelebesha. Yalalalalala. Yelelelelebesha. Hokonto baba. Yilalalalaba shanta. Maya 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 maya. Maya 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 maya. Nemeya nemeya. Zedeya zedeya. Lababo yasha. Yilalalalaba yasha. Dapaka. Itapaka. Zebebeke tokota. Ila baba. Kuyalalalala. Ila baya sha. Namaya kandia tapai. Kurebebebe sente. Ila la baya sha. Zebebeke tokota. Ruba baba. Rebebebe. Kuyalalalala basha. Yinabaya saya, Yinabaya kandia, Yitapaya namaya, Zitapaya ndia, Lapatoya sha, Imakanda yata, Lapatia kandaya, Yebebeke tokota, Yinabapapaya sha, Urebebebebe, Uyarababababa, Ibabababababa, Yalalalala, Shanda yakata, Shendeketa pa, Yamaboya sha, Yalalalala, Yalalalala, Tapaya saya, Lapatoya, Tipaya namaya, Ikatapaya, Robobosha, Tapapapa, Yalalalala, Huyalalalala basha, Zitapaya taya, Hurelalalabasha, Tapakanta, Ziprote pekete sekata, Huyatapakantaya, go deeper, Shakatakata, Reketatata, Hirabaya sha, Tepeyan, Shanta, Uyalalalala. Keep on praying. Something is happening. Shakatakatapa, Hirabaya saya. The chains are falling off. I'm a getting like a sugar. Robaba Santa. Hirabaya Santa. Yet the Pekin toe. Yalababa Sakata Paya. Yet the Pekin Tokota. Maya. Hirabaya Santa. Yetepeke tokotata. Itapata paya. Rebebebe santa. Yetepeke tokotepe. Yetebebo sayana maya. Irabaya saya. Nemekete peronto. Deparamadia tapaya. Tipaya sayana maya. Tepeke tokota. Irebebe santaya.
Damayika tabaranto. Urebebeya shanta. Iramaya siakata. Tipaya ndaya. Nemeya kanta. Lapada pada delapa. Tapada payasha. Tipakata patata. Zibrata pata pakata. Lepete pekentokota. Yedebelebe shanda. Robo bosoto korabata. Rebe bosata. Riba baba baba baba. Rebe. Ina la 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 la. Hela la 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 la. Yala la 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 la. Hela la 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 la. Yala baya sha. Kota kata pada to. Dibaya na maya tapaya. Rebe bendo koto poloto. This is a season of prayer. Lebe bosha tepe kento. Lebe rebe noso do kota paya. Yelebe bosha takata. Namaya. Libadozi atapaya. Leprodozo takatapaya. Lebe remedia tapaya. Ino bakantaya lapaya. Tapaya namaya. Shanda kata patata. Shanda kata payata. Ila bakanta. Ele bekento. Ita bakanta kata. Zata kata kata. Ila paya sha. Ele beremeto. Ele beremedia. Irabadasa tapatata. Urababababa. Rebebea shanta. Ulababoya saya nama. Ilabaya saya nama. Kende yete pereto. Kurababababa. Ilababababa. Uyalelelelebesha. Yalelelelebeshanta. Ilabaya saya nama. Makata paratoya sha. Epekento koto poto tokota. Ruke lekete pereto. Rakete tetetetetetete. Rakete tetetetetetetete. Zete tetetetetetetete. Ikata tetetetetetetete. Lepekento ketepe. Siprote pata pata ketepa. Ina faka tepa dataya. Ketepe rende ketepa. Una vaya sha. Hele bekento kotapa. Zibrata paramati parata. Ibra voce te perete. Ina bakandaya la papaya. Hele bekento corre bebesha. Ina papa. Yele bebosha takata. Yele bebosha takata. Come on, wait on the Lord in prayer. Wait on the Lord in prayer. Wait on the Lord in prayer. Yele bebosha dokotapa. Ila papa. Ide perre bedoso takata. Yala papa. Ila papa. Zede pekento kota patata. Rakata parante. Kurababa sai. Ila papa shanta. Lekete perre bete. Huyalele beshanta. Ila papa yasha. La baba. Ila la basha. Depele de beshantaya. La badia no parada paya shanta. Udele de beshantaya la paya. Ayala mashende kete parata. Di parandaya. Le berebe do soto kota tata. Zibrada parama di parata. Zebrekete perede beketa. Ita pata ketapa. Tipakata pata pakata. Zibrekete petete peketa. Zibrakata parekete tetekata. Shende yikata patata. Yire pekento kota patata. Robobo shanda. La bariba da sanda kata parata. Eberebe do sondo kota parandia. La baba. Mama. Yeda baba. Yila baba. De pakata katasa. Zibrada pakata pata. Nima kata pakata sakata. Shanda kata pakata pa. Tiprikiti sikiti pikiti sukota. Zibrada peremediki tipiritia. Ita parime kitu sukota pa. Lepe kende kete perete shata. La badoze te peremede. Lepe doza taparata. Lipa dipa kanda katapa. Libra de perebe de sekata.
Kurababa Shande. Libadapa Rimadisa Katapayada. Edeberedosha Dapa. Namakata Paradabakata Sakata. Go deeper, go deeper, go deeper. Press in the spirit. Push in the spirit. Pray until something happens. Ida Bakata Parantai. Ele Bebe Shanda Kata Parata. Ura Baba Papa Papaya. Riba Baba Baba Shandea. Ele Beken Toko Teperede. Arabaya Shandaya. Eda Bakanta Kadaba. Ele Bede Beshanda. Ele Bedo Soda Badanta. De Bede Beshando. Ure Bebe Boshanta. Ida Papa 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 Papa. Ida Beshanta. Ida Papa 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 Papa. There is a spirit of supplication. There is a spirit of supplication. There is a spirit of supplication. There is a spirit of intercession. Kata 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 kata. Zita kata 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 kata. Ikata kata 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 kata. Kata 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 kata. Epete pekento kota. Zipra tapa tapa kata. Ipretisi kete pete tokota. Ipata kata pata tosha. Rende kete pete to. Hakata kata kata. Sanda kata 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 kata. Ikata kata kata kata. Zete kata kata kata. Nama ikata paranto. Aya haya haya haya. Heya 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 hey. Heya 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 heya. Heya heya heya. Heya 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 ha. Huya heya haya haya. Ya la 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 basha. Heya heya heya. Huya 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 huya. Huya 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 huya. Huya 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 huya. Yakata kata kata kata. Epada la bashada. Heya heya hey. Kadada besa mayasa. Imakata pada dosha. Haya la makata pada da. Sepro toko 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 ta. Iko toko 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 ta. Sokoto toko toko ta. Dia 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 dia. Dia 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 dia. Zede zede. Zede zede zede. Nama yikata pada dosha ta. Kata pada baya sa. Hede peremeketoso. Akanto koto ponobosh. Robobos sonto koto pototo. Hede peremeketoso kota. Ita pando koto pototo kata. Zete kete perente kete pereto. Hayada para mashakata para. Yele bebo shende kete pereto. Ikata patakata parata. Yekende kete pereto. Irabaya saya. Irabaya sianta. Irabazia kata. Namaya namaya namaya. Irabaya saya namaya. Irabaya saya. Ikata para mashe. Yede pekento kote perendo. Robabosia kandaya. Nama ikata paranda. Ure bebe shandaya. Itapaya na bakata. Ziprakando kota paya. Lapadaya saya. Idabaya shande. Kandaya labadasa. Lababa shande ya lopaya. Idababosondo kota paya. Idabasa ya na makanda. Rebezeta para makada. Lebede sata para tai. Lebedo sata para tapa. Ikata para dada kata. Ziprekete pedeto. Ikata pratakata para ta. Lebere de bekento kotapa. Atapara madipa kanda. Zipra de peremekedo sata. Hayana makanda yalabaya. Irabaya sayanaba. Irebekan toko topo. La padia de paranta. Zipra de paramadia da. De bere de beshandaya. Damaya saya damaya. Hirabakandaya dabaya. Dibada da bashandaya dabaya. Kurabazia namaya da badala. Labada sonda karabada. Ibada da bashandaya dabaya. Idabada da bashanda katapa. Ide beken toko rebebedosa. Labada sanda kata patata.
Zebra de pere de beke de pere do. Ida bada da bashanda kata pa. Iba da badende kete perento. Da bada da bashanda ya da baya. Ida bakanda ya da baba sata bada da. Ada bada da bashanda ya da baba sata. Ida basada bakanta bada da bashata. Ida basa ya da bakada bada da basha. Ida bede de beshanda ya da basata. Uda bayanda ya di basada badanta. Di bada da bashande kata parada. Baranda kata parada. Ede beson tokoto podo do boshantaya. Da basaya da bakata paradoso. Uda bada da bashada paranta. Zibada bada da basanta kata patata kata tata. Ida basata pada da bashantaya. Hey, hata pata toko taparata. Hey, bada barabada sata kata parata. We are in the presence of the Lord. We are standing on holy grounds, and there are angels all around. Soak yourself in His presence. Immerse yourself in His presence. Bask yourself in His presence. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. Adabada da bashanta kata parata. Adabada dosha da bakantaya. Ida basata parada bashanta. Ida bekento kota parada bashanda ya baba. Hada da sota kata paranta. Heta pata parada bashanta. Ikata pata to kata parada ba. Riba papa da soka tata kata. Lebada sonta kata paredi bakata. Zibada pata pakata pata pakate. Zebekento kota pata pakata sakata. Riba papa to soko tepe. Depete pekente kete petokota. Ila papa ya santeketa. Yekete pededo satakata. Riba baba sande katapa. Yerebe ya sayadapa. Dababo santakata parata. Ruba papa. Rukata papa tasakata pa. Ripa kanto kote pete tepekete. Tapa toko tipa takata. Ipa takantoko tete takata. Sanda kata pata takata. Rekete atapayata. Napadaso dekenta kata pa. Robabo sendekete peyata. Urra papa yandi yatapaya. Tipaya na makati yatapa. Sende yekete peretoya. Robobo santa kata payata. De badada baya shandeya. De berobodo sayata parata. Huya da pada kanto kata patato. Zibra da patato hata patata kata payata. Zebrodoko te perede kata parata. Hata pada baya saya. Ira badada da shata. Kata kata padada. Ibadoza da kata patadia kata. Ibrede peteken toko tete petete. Ibradosa kata patata kata. Ibradisa tika takatia. Ibradoso kata kata. Sende yeta patata. Ibradasendo kota kata. De proko tekete peteto. Sende yakata patata. Sende yikata padanto. Rekete tete kata tata. Ipataka to sokata. La papaya Sunday, Rapapapapayando, Rebebea Sunday Yakata, the Petotokota Perendia, La Badaya Sayadabaya, Idabaya Sunday, Yede Peremedosa Dabaya, Haven the Peketa Parata, Ruba Papa, Ripa Papa, Yidabakata patata. Yidabaya sha. Kata
Kurikata takata takata papa 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 papa. Ripakata takata takata takata. Ikata takata 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 papa. Ikata takata takata takata. Zita takata takata takata. Ikata takata 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 papa. Shanda kata takata. Ikata takata takata takata. Takata papa papa papa. Zeta takata papa papa papa. Ikata takata papa papa papa. Rikata takata papa papa papa. Shata takata takata takata. Ipapa papa papa papa. Ikata takata papa papa. Rikata takata papa papa. Kunda kata papa papa papa. Shanda kata takata papa. Kipa papa papa papa. Zita takata papa papa papa. Rikata takata papa papa. Kuta takata papa papa. Shakata takata takata. Ipa papa papa papa. Rikata takata papa papa. Ida takata papa papa papa. Ita takata papa papa. Rikata takata papa papa. Kuta takata takata. Ida bakata patata patato. Ite peteto koto tata. Zibrada parodo kote peteto shatatata. Adaparada bashada. Ite pekento koto kota. Ite pekento kote tete. Rite tete peteto kote tete. Shanda kata patoko tata. Ripatisi kita patakata. Leme toto kota tata. Rikende kete peya. Shanda kata tata. Rikete tata. Yerebekende keta para. Urro papa shente. Uda papa. Ipa papa. Rikete tata. Irabada bashada barada. Irada de beshanta kata paranta. Ude de beshanta tata paranto satata. Hata parato. Hey halabadasha. Ilabaya saya nabaya. Ireme alabazia taya. Urabasanta herabadasha. Abadada bashanta kata parato. Rabababu shata paramade badada. Ida badada bashante ada badada sata. Ida da bashanta padada basata. Ida de beshanta padada ba. Yala de beshanta kata parada. Yala da bashata tata. Ida baba hushanta. Hala de beshanta kata. Yala da beshanta tata. Ida da bashata tata. Ida beshanta kata. Yala baba. Ida da beshanta tata. Hada bashanta. Ida baba. Ida da bashanta tata. Urede de beshanda ya di bada de be. Ayala de beshanda ya la babo sata parada. Ida de beshama da bashanta. Kurra baba shanta. Ibada de beshanta kata parado. Ida babonde kata parada bashanta. Kanta kata. Zedegedegedegedegedegedegeda. Ida de beshanda parada ba. Zada kata parada bashanta kata. Ida bada bashanta kata. La baba. Ikata Babu Shanda Yala Babu Sata Padada. Ida Baba Santa Cara Babu Shanda Yala Baba. Rababa
Ida babo shende hada bada dodo satatata. Ida be ata bada da bashanta katapa. Ida ba ya da bada bada na bashata. La ba 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 ba. Da ba 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 ba. Rakatata katata katata. Ida da 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 katata kata. Ya katata katata kata. Ya la da da be a shot. Ya katata 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 kote. Da ba da ba da ba ya sha ya da ba. Hey, hata pata tapata daba. Zibra da para madi pada daka tapada to. Kende bede bedo soko topoto. De peke do soko tapata pata pakata sakata. Zibra da pata pakata 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 pakata. Libra da pata pakata pata pakato soko tepe. Toto kote te 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 te. Tapada daba shanta kata parato. Eda baya shanta kata parato. Uda babaya saya da pada da bashanta. Da baya shanta kata parato. Zida bakata paradia da parato. Heda bakata parato. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for the anointing of prayer in this place. Thank you for the spirit of prayer in this place. Thank you for the cloud of prayer descending on this place. Softly, softly, softly. I told you last week, the spirit world is very much territorial and is manifold. Abanye ben sebepelile ufold number 1. Yet there are deeper folds obusangangena kuona. Odusheshe wahlala phansi wasonga izandla. Abanye bethu sebe kuma fold ajule kakhulu kwele kamoya kusabuyeki. Give me the show, rather. Give me the show, Mike. The Holy Spirit is not done, Bazan, and I don't want anyone to be a spectator. I need to connect to the Holy Ghost, connect to the anointing. I want to pray for everybody. I feel led to pray for every single person. But I want you to be in the prayer mode in this place. Keep the atmosphere of prayer. Move the chairs quickly. Keep the atmosphere of prayer. Move the chairs. Holy Spirit. Brahma sukata kato proto sokot.
Quickly. Di prata pakato sokota prokoto pototosha. Everybody keep on praying in the spirit. So much of the anointing being released in this place. Everybody must go home full of the Holy Spirit. Come closer. Lift up your hands in the presence of the Lord. Come a little bit closer. Don't can sort again. Let me release the anointing of prayer. Father, in the name of Jesus, I release the anointing in this place. I release the spirit of prayer, the capacity to pray, Sazokali fasting. In the name of Jesus Christ, let the anointing descend upon each and every person. Use my hands as a medium of connect, as a medium of connection. In the name of Jesus, as I release the anointing of prayer, as we embark on a fasting and prayer and a season of prayer. I pray for open heaven. I pray for divinity encounter. I pray for unusual encounter. I pray for signs, miracles, and wonders. And I receive testimonies in advance. La pato shakata paranta sata patato. Yipata parata bashata para. Everybody pray in the spirit. Many people have already connected. Just pray in the spirit. Pray in the spirit. Ta pata pakata shakata parato. Everybody pray. Let me hear the sound of prayer. I release the prophetic anointing. Everybody pray. Everybody pray. Ebrada pata pakato sokoto poto pokoto so ibrado sokoto pokoto piketi sokota parata ni mati patika tapakata sakata paranto la patia kata paranto soto kota zebrada paranto soto kota. Everybody pray. Open your mouth and pray. Zebrada kanto koto so heta parada bashanto kota parata heta paranto soto proto koto sokote. The anointing of prayer. The anointing of prayer. Be elevated in prayer. Hakata shata paranto sokote. Zebra doko to poroto sokoto pokotosha. Hakata paranto soto kote perete. Libada bada do sokoto poronto sokota. Zebra da parantika da brokoto sokoto poronto. Labadisa kata parando koto kota parata. Shakanta kata tata koto sokoto porontoso. Yebada sokoto porontosa kata. Rababashanta kata paradaba katoso. Yikata parata katoso koto poronto. The anointing of prayer. The anointing of prayer. I release. Come closer, please. Come closer. The spirit to pray in the name of Jesus. Hey, hata parata bashata paranto. Shata kata tata kata tata kata papa papa. Hutata tata kata papa papa shanta. Zibrata papa 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 sha. Hutata kata tata kata tata papa papa. Hikata tata kata papa papa papa. Shakata tata kata tata kata tata kata tata. Shata tata kata papa papa papa. The spirit of prayer. The spirit of prayer. The spirit of prayer. The anointing of prayer. The anointing to pray.
the capacity to pray. Hey, tapatabaya shanta kata paranto. Satata kata paranto sata parata bashata. Ida da 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 bashanta kata paranto soto kotapa. Ipa papa 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 ya sota kata 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 kata. Zita tata kata papa 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 papa. Kita tata papa 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 papa. Suka tata kata. Come on guys, come on guys. Kata tata kata papa 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 papa. Suta tata kata tata kata tata kata tata kata tata kata papa papa papa. Ikata tata kata papa 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 papa. Shanta kata tata kata papa 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 papa. Suka tata kata papa 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 papa. Ibrata soko tata kata papa papa papa. Suta tata kata tata kata tata papa papa papa. Kata tata kata papa papa papa. Shanta kata tata kata papa papa. Kuta tata papa papa papa. Ikata tata papa papa papa. Ikata tata kata papa papa. Shanta kata tata kata papa papa. Ika papa papa. Sakata tata kata papa papa. Kapra papa. Kata prakato papa. Kuta tata. Zika tata prakato tata. Kata papa. Tata. Tata kata papa shut. Zuta kata papa. Ina bakata parada bashata katapa. Zibrata patato kota pareto sokota prata katasa. Tapa kato sokota prokotos. Utate peredo shata kata. Hai tata parato kote perete. Ibrata pata kato sokota. Hipa papa hata tata kata papa kanta tata papa shata tata kata kata paranda kata zibrata pata pakata pakata tipata papa tipapa shata takatoto ukata takata papa ikata takata takata shata takata Zebrata paramaketo sokote Bamba kete brokoto pokoto sokota kuta pati pakato sokoto brokoto so kita prata paketo sokoto brokoto so tokoto brokoto sokuti kiti pirito
Kita paka tusukuti piki tusukuti peret. Kita pada dabashanta kata parato. Labadosa takata parata kata. Zadakata kata kata parada. Zadakata padadia kata parato. Lima kiti pere toko tibre de koto parata. Labadoso toko taperete. Lima kete broko toporonto sokote. Eda bakata parantoso. Kinda pada dabashanta kata paranto. Labadia hata parantoso tokota. Bada bada da bashanta katapa. Utoporomoto soko toporotokote. Hirabaya shanta katapa tatakatapa. Hutetete pere toko toporontoso. Tapada bakata paramakotoso. Haya hata padata kataparanto. Hirabaya shanda hata paratasa. Hoko topoto vokotosha. Tatatatakatatatakatatatakatatatatata. Tapa tapa kato soko topo toko tosha. Papa 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 papa. Hita tata 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 papa 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 papa. Hikata papa 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 papa. Hikata papa 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 papa. Hikata papa 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 papa. Ima papa 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 papa. Hikata papa 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 shanta. La papa 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 sota tata tata tata. Hi hata pata toko tapa papa papa. Hete peto teke tapa tata tapa ranto. Ipa taka tapa rama dipa tata tapa rama tesa taka tapa toko ta. Hede pede dosha da parada bashanta kata pada toko topo toko te. Tiba dazata pati bakata pata pati kata par. Ikata pata kata pata toko toko teke keta. Ikete pekento koti piti kiti aha. La pata sandi keti pia. Zipra toko tepe tepe kata. Lebata pati bakati hata paya. Sande kete perete aha. La padia taparedia kata pa. Libadia taparanto. Shende kete pete pekete. Ipata kata pata pakata sa. Depende de pesha taparata. Huya la papa do sete pedete. Nipaya dia katapa. Ela paya shende. Ina paya saya namaya. Depende do shadabaya. Ibradozo tapada dia da paranta. Ede pere pesa da paranta. Zibra da paramadese kete perete. Eba di bakata paradoso toko te pere. Eba da parandesa taparata. Eba da paramadesa tapaya. Hey, 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 ha, ha. Oh, there's so much of the anointing. Open your heart, open your heart. There's so much of the anointing. Open your heart. There's another wave coming in the house. Open your heart. Hey, ha, 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 ha. Hey, take it. Take it. Take it. So much of the anointing in this place. Everybody pray. Hey. Take it. Move. Take it. Take the anointing. Take it. Take the anointing. Hey. He ha. Check it. Take the anointing. Hey. Take the anointing. Here. The Holy Ghost is in the house. The Holy Spirit is here. He's here. Looking for open heart. Take the anointing. Hey. Check it. There's more than enough, more than you need. Hayalapaya Santa Katapa. Zipratapa Nakata. Hede Bekentoy. Hidapaya Soya Namai. Tapaya Noya Tapaya. Lipadoya Sia Kata. Dipaya Dia Tapaya. Tapaya Namaya Santi. Lipadia Katapaya. Lapadia Tapaya. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. And he wants to fill every heart. Come on, play. Don't quench the spirit.
Don't quench your spirit. There's more grace, more anointing. Higher, 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 higher. Hey, yeah, hey, yeah, hey. You're gonna need this anointing. You're gonna need this anointing. You can't make it without this anointing. Hey, da ba da ba. Ida ba ya shande. Check it, check it, check it, check it, check it. Ida ba ya shanta ba da ba. Pa 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 pa. Ta 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 pa 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 pa. Ta 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 pa 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 pa. Ida ba 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 shata ta pa pa. Ida ba 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 ba. Ida ba 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 ba. Ida ba 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 ba. Hey ya hey ya hey ya hey. Receive more grace, more grace. Hey la ba ya shanta. Said more grace, you're gonna need it. Hey la ba ya shanta. More grace, more grace, more grace, more grace, more grace, more grace, more capacity in the spirit. Hooya, 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 hooya. Haya. Pa 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 pa. Holy Spirit, move in this place. This is a season of prayer, a season of open heaven. We are in another realm in the spirit. We are in another realm in the spirit. We have just checked in another dimension of the spirit. Yete perebeka taparanta taparada bashanta parato we alaba yashanta kata parato papa 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 shata parato tatapaka taparada bashanta. We wait on you, Lord. We wait on you, Lord Jesus. We waiting in prayer. We waiting on you in prayer. We waiting on you in prayer, Lord. Send us, Lord, we are available. Tumamina moinga. Send me, Lord. Send me to the nations. La baba shanta la babu sala madia. Hey la baba sota pada da basha. Pata 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 pada basha. Hey la baba 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 sota katapa. Kurra baba bo shanta kata parade. Ide bebe bo shede bekento koto toto ta parada. La baba 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 baba. Ye bada bada masata parantaya. La bada bakata paramadi paranto sokota. Thank you for your presence. Thank you for your spirit. Thank you for the anointing of prayer. Thank you for the cloud of prayer that is descending in this place, that is resident in this place. I touch the atmosphere. Emakaya, wherever your people are, I touch the atmosphere with the anointing to pray. Thank you, Holy Spirit. Tumaminakos. Tumamina moingwele. Here I am, Lord, send me. Send me to the nations. Everybody lift up your hands as we close. Thank you, Holy Spirit. So much of the anointing in this place.
Thuma mina Nkosi. Moyo ngcwele thuma mina, moyo ngcwele, moyo ngcwele thuma mina, moyo ngcwele emhlabeni zizwe zonke